Tunakuja mbele zako usiku wa leo ili kulihimidi jina lako wewe. Mungu uliyetulinda mwaka mzima. Mungu uliyetuchunga. Mungu uliyetuponya magonjwa yetu. Tunakuja mbele zako usiku wa leo. Maana wewe ni Mungu wa walio hai. Wewe ni Mungu wa walio hai. Unasema wanaoshuka kaburini hawata kuingia tena. Wanaoshuka kaburini hawatahubiri tena. Tuko hapa siku ya leo baada ya kukembeza kuwe hapa. Ndio maana tunanibariki. Tukembeze utawale hewa ya usiku wa leo. Haya maneno nimeweka katika moyo wako. Tunakusina kiti wema. Nikupendeze basi. Yatafsiri kwa uhusiano wa kimungu. Ili kila mwenye mwili aliye hapa apokee sawa maandalizi. Tunaomba hapa tukishukuru. Tangu sasa na hata milele. Kwa uwezo wa utukufu wa acha niongeze tena kuwatakia mwaka mpya wa heri na fanaka na baraka. Na bariki Mungu kwa mbele zako jioni leo. Kwa hapa usiku wa leo ni muujiza. Mwaka huu haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi. Uzimu umepamba.
bararwanye, lakini leo wameshindwa. ariko uyu munsi bananiwe. Wameshindwa sababu kwa kama tuko hapa usiku wa leo, hakuna kinachotuleta hapa na cyatuzanye ngaha isipokuwa kulipa deni ya shukrani. atari kuriha ideni ry'ishimwe. Ambia jirani yako tumekuja kulipa deni. Iyabweza tubaje kuriha ideni. Deni ya nini? Umwenda w'iki? Ya kazi ya mikono ya Mungu ya mwaka mzima. Umwenda w'ibikorwa by'Imana yadukoreye umwaka wose. Usione watu wanarukaruka hapa. Uona watu wanasimba. Usione watu wanacheza cheza hapa. Kila mmoja anajua siri ya yale aliyopitia kwa mwaka huu. Naongeza kukuambia mwaka huu haukuwa rahisi. Nakumbana kugire kandi kuno mwaka utari woroshe. Lakini mwaka huu ariko uno mwaka mbingu zimepigana. Ijuru ryaragwana. Na ushindi tumeuona leo. Usiku wa leo mwijoro ry'uno munsi najua wamesalia madakika machache tu hasigaye iminota mike gusa ili tuende kuiaga mwaka huu, kugira ngo tuze gutaha uyu mwaka lakini mushasha. nataka nizungumze na wewe Ariko nyine kuvugana na wewe neno ambalo Bwana amenituma nalo kwako. ijambo Imana yandikanye kuri wewe. Kama umekuja na mahali pa kuandika, Niba wazanye ahantu ho kwandika, utaandika siri ya kushukuru, uze kwandika ijambo rivuga ngo ibanga ryo gushima, ama siri ya zabihu za kushukuru, ibanga ry'ibimazi by'amashimwe. Kumbe kuna siri kubwa imefichwa nyuma ya maombi ama zabihu za kushukuru. Daudi hari ibanga rikomeye rinyegejwe nyuma y'amasengesho cyangwa nyuma y'ibimazi by'amashimwe. Nataka nikutangazia kwamba usiku wa leo sio kama na usiku zingine. Nagomba nakubwire ko rino joro atari nk'ayandi majoro yarasa. Kuna siri kubwa nataka nikuibie ambayo imefichwa nyuma ya usiku wa leo. Hari ibanga nkeneye kukwishurira rinyegejwe nyuma y'umunsi uno. Mungu aliyekuleta uwe hapa usiku wa leo, Imana yakuzanye muri rino joro ry'uno munsi, najua na mpango mkubwa na wewe, ndazi ko afite indekuro nini yakoze ambao utaenda kuishuhudia. uza gushimira intara. Haleluya, Haleluya. siri ya zabihu za kushukuru, Ikimazi cy'amashimwe. haleluya, Haleluya. na mwalimu si mwingine ni mchungaji leo, Umwigisha sundi ni mwongerereho. amena. Amen. Tunasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 35. Turasoma igitabo cy'Itanguriro igice cya 35 versi ya kwanza peke yake, umurongo wa mbere wonyine, alafu nitaruka kwenye versi yake ya 3. ndasimbira no ku murongo wa 3. Tunasoma katika jina la Yesu. Turasoma mu izina rya Yesu. Mwanzo sura ya 35. Itanguriro igice cya 35 nenda kwenye mlango wake wa kwanza. zagiye ku murongo wa mbere. Biblia inasema hivi: Biravuga ko Mungu akamwambia Yakobo, Imana ibarira Yakobo ondoka, itiva hasi, panda uende Beteli, uduge Beteli, ukakae huko, ugerereyo, ukamfanyie Mungu madhabahu huko. wubakire Imana igicaniro. Kwa nini? Kubera iki? Yeye aliyekutokea ulipomkimbia Esau yako. Kuko jewe Imana nakubonekeye igihe wahunga Esau wenyu. Amena. Amen. Tuko hapa? Turi ngaha. Fanya hivi kama tuko pamoja. Tugire gutya niba turi hamwe. Amena. Amen. Nasoma mara tena. Ndongera gusoma. Mungu akamwambia Yakobo, Imana ibarira Yakobo, ondoka, panda uende Beteli, itiva hasi uduge Beteli, ukakae huko, ugerereyo, ukamfanyie Mungu madhabahu uyubakire igicaniro huko, yeye aliyekutokea ulipomkimbia Esau. jewe Imana nakubonekeye igihe wahunga Esau mwene nyoko. Amen. Amen. Nimekwambia tumekuja kulipa deni. Nakubwiye ko twaje kuri umwenda. Deni ya mwaka mzima. Umwenda w'umwaka wose. Ya yule aliyetulinda, yule yatusigamye, alitupigania, yatugwaniye, alitulipia madeni, yaturiye amadeni, ametuponya magonjwa, yatujijije uburwayi. Huyu ndiye ametuambia leo tupande Beteli. Huyu ndiye yavuze umunsi tuduge Beteli, ili kumjengea madhabahu, kugira ngo tuyubakire igicaniro. Tumekuja kufanya nini? Twaje gukora iki? Ili
tumshukuru wakati tulipokuwa tukikimbia madeni za watu. Dushimira Imana ingene yatuzigamiye twahura amadeni y'abantu. Leo tumekuja kulipa. Ndio musi twaje kulipa. Deni ya shukrani. Ideni gishimwe. Nipate vizuri. Kurikirana neza. Tunaposema Beteli, iyo tuvuze Beteli, ili kwamba unielewe kwa nini Mungu amerudi kwa Yakobo. Kugira utahure igituma Imana yagarutse kuri Yakobo. Mungu amerudi kwa Yakobo baada ya miaka 20. Imana yagarutse kuri Yakobo nyuma y'imyaka 20. Mungu anamwambia hata kama unaweza kusahau. Imana yamubwira ati nawe ushobora kwibagirwa. Mimi sisahau. Jewe Imana sinibagirwa. Hata sasa Beteli. Duga Beteli. Hata siku tumekutana na wewe huko. Huko musi twahurira nawe hariya. Ukumbuke nimefanya nini. Wibuke ico nakoze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Beteli kulikuwa nini? Beteli hari iki? Hata nirudi nyuma kidogo. Reka nsubire nyuma gato ili upate kunielewa. kugira ngo uronke kuntabura. Yakobo amejikuta Yakobo yisanze ameiba baraka ya ndugu yake Esau. yamaze kwiba umugisha wa mwene se Esau. Miaka 20 imepita. Rero Imana babonanye haheze imyaka 20. Miaka 20 imepita. Imyaka 20 yari imaze kurenga. Ukisoma Biblia, usome Biblia hapo kwenye sura yake ya 28. Usome ku murongo wa 28. Tunaenda kwenye verse yake, tugiye ku murongo, tuko kwenye verse yake ya 16. Ku murongo wa 16. Biblia inasema nini? Biblia ivuga gute? Ukianzia hapa kwenye verse yake ya 11, uherega ku murongo wa 11. Biblia inasema akafika mahali fulani akakaa huko. Ashika hana kucha, maana jua lilikuwa limekuwa, izuba ryari lichokeye. Akatoa jiwe moja la mahali pale akaliweka chini ya kichwa chake, akalala usingizi. Yabiriye amabuye yaho aragisekura ajyama aho arasinzira. Akaota ndoto, arota inzozi, na tazama ngazi imesimamishwa, abona icyuririzo gishinzwe hasi juu ya nchi, na mcha wake yafika mbinguni, umutwe wacu ugashika mu ijuru. Tena tazama malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake. Abona abamarayika b'Imana bakidukako. Na tazama Bwana amesimama juu yake akasema, mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako na Mungu wa Isaka. Nchi hii uilalayo nitakupa wewe na uzao wako. Kandi Uhoraho Imana yaragaze hejuru yacu aramubarira ati Uhoraho Imana ya Abrahamu sokuru na Isaka, iki gihugu ujyanyemwo nzokiguha hamwe n'urubyaro rwawe, na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi, kandi urubyaro rwawe uzomera nk'umukungugu. Nawe utaenea upande wa magharibi na mashariki na kaskazini na kusini, na katika wewe na katika uzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa. Kandi urubyaro rwawe ruzongana nk'umukungugu wo hasi, uzogasara iburasirazuba, iburengerazuba, iburaruko n'ibumanuko, kandi muri wewe no mu muryango wawe niho imiryango yose yo mw'isi izoheka umugisha. Na tazama mimi nipo pamoja nawe, nitakulinda kila uendako, nami nitakuleta tena mpaka nchi hii, kwa maana sitakuacha hata nitakapokufanyia hayo nilipokuambia. Kandi heraba ni kumwe nawe, nzokuzigamira aho uzoja hose, kandi nzokugarukana muri iki gihugu, kuko nazokureka narakora ibyo nkubariye. Amen. Yakobo akaamka katika usingizi wake. Yakobo arikangura akasema, kweli Bwana yuko mahali hapa. Aravuga ati nukuri Uhoraho ari aha hantu, Bwana mimi sikujua, nanje sinarinda bizi. Naye akaogopa akasema, mahali hapa panatisha kama nini? Aravuga ati erega aha hantu hateye ubwoba, bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu, ata inzu y'Imana si kintu, napo ndipo lango la mbinguni. aha niho marembo y'ijuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Funga Biblia yako niangalie. Ungare Biblia yawe ndani. Mungu anamwambia Yakobo, panda sasa. Imana ibwire Yakobo ati duga rero. Panda sasa. Duga rero. Upande wapi? Uduge. Panda Beteli. Dugi Beteli. Wewe nijengee madhabahu. Ugere nyuma kiri gicaniro. Mahali nimekuonekania. Ahantu nakwiyeretse. Banapita miaka 20. Haheze imyaka 20. Nimekutana na wewe. Twarahuye nawe. Yakobo alipokimbia ndugu yake
Esau. Yakobo ariko arahunga mwene se Esau. Alijikuta hana chochote. Yisanze atakintu na kimwe afise. Alijikuta hana kitu chochote. Yisanze atakintu na kimwe afise. Amekata tamaa. Aracika intege. Anakimbia kwao. Ahunzi wao. Hana chochote. Atakintu na kimwe Na mahali anapoenda hapajui. Kandi niyagiye ntawe yarazi. Kuna kipindi tunafika mahali harigiye gushika hano hatuone mbele, tutabona imbere, hatuone nyuma, tutabona nyuma. Wakati mwingine tunajiuliza, Mungu umeniita wala hauniiti? Tukibaza ati mbega Bwana warampamagaye cyane, Mungu uko unaniona wala haunioni? Mbega Bwana urabona cyane ntubona? Unajikuta umebeba kitunga kizima cha ahadi za Mungu. Ugasanga utwaye igisimbo cyuzuye amasezerano y'Imana, kinajaa ahadi za Mungu, cyuzuye amasezerano y'Imana, lakini umezitafuta, umezikosa. Ariko ukarondera ya masezerano Yakobo ambaye amesema kwamba yeye atakuwa baba wa mataifa. Yakobo yeye yavuze ko azoba se wa mahanga. Yeye amesema kwamba atakuwa mkubwa na ndugu yake atamtumikia. Imana yavuze ko Yakobo azoba mukuru mwene se mukuru. Amejikuta yuko anakimbia. Yisanze ariko arahunga. Mali ya nyumbani ameyaacha. Asize ubutunzi bwo muhira. Na kwenye anaenda hapaoni. Niyagenda ntawe yarabona. Haone kwenye anatoka. Haone kwenye anaenda. Biblia inasema akafika mahali fulani. Ashika harunaka. Pale kwenye unafika. Harushitsi. Unasema acha nilale. Ugateka jana. Akakamata jiwe na kaburi. Atoribuye jana. Jiwe na kaburi. Ibuye jiva. Ni mawe ambayo unaweza ukaweka juu ya mtu kama amefia jangwani. Ni ibuye ushobora gushira hejuru y'umuntu igihe yapfuye mu buganga. Unamzika baadaye unaweka jiwe juu yake. Ukamuhamba ukashira ibuye hejuru. Ukasema kimwenye atapitaka atajua kama mtu amefia hapa. Kugira ngo umegeshe yuko umuntu azoca aho hantu. Hakuna msalaba, hakuna chochote. Uko na msalaba uhani na Yakobo amekata tamaa. Yakobo yeye amaze hana chochote. Na kina kimwe yarafise. Akakamata jiwe. Afatibuye. Akajilalia. Ajisegusa. Bila kuomba, bila kusema nini. Adasenga atari kimwe. Akasema maisha yangu ni aravuga ngo ubuzima bwanjye. Kuna mahali unaweza ukafika. Harashobora gushuka. Ukasema hapa ndio ninaishia. Ukavuga ati ngaje. Ndio mwaka hii. Kuna mahali umefika. Hamuone mbele. Ukaona kutaona mbele. Nyuma. Utaona nyuma. Na ukasema Mungu ameniacha. Kana ukavuga ngo Imana. Unaenda kumaombi hakuna hata unabii. Ugiye mu masengesho ntakuvugisha. Unaomba hausikii hata kitu. Urasenga ntumve ikintu. Unaomba unafunga tena unarudia kufunga na kufunga. Ugasenga ukisonze kandi kwa ukisonze. Sikia Mungu yuko kimya. Ndio Imana inateka. Unajiuliza Mungu ananijua wala hanijui. Imana irazicha hilizi. Wengine wanasema sitaomba tena. Inawezekana mimi ndio nikitafutaka Mungu akunitafuta. Binashoka kwa nini ndio Imana atanielewa. Inawezekana ni mimi nimekuja kusindikiza wengine wokovu. Binashoka kwa nini ndio kuelekeza watu. Na ndio umefika mahali ukajichukia. Kana ukashikarukia. Ninajua mwaka huu Dasi kulunga. Ulifika mahali wanasisahau ukajichukia. Ukaona maisha yako haina lazima. Haifai tena. Najua hata wengine wameomba kifo. Mungu nikupendeza sasa. Unichukue sasa nipumzike. Nimekutumikia. Mungu anasema hajamaliza na wewe. Angekuua nisingelikuona leo. Yalikukwisha singekuona uyu munsi. Kama nimekuona leo, niba nakuona uyu munsi. Mungu alitaka akupe ushuhuda. Imana akeneye kuguha intaha. Ambia jirani yako hajamaliza bado na wewe. Imana inaweza kukurana nawe. Bado hajamaliza na wewe. Imana inaweza kukurana nawe. Yakobo anakata tamaa. Yakobo anashika intege. Mama yake alimwambia, mama wewe yamubwiye, kama ikiwa laana hiyo juu yangu. Ati niba ari umupfumo ube juu yangu. Sasa yeye ndio anaanza hangaika. None ni watanguye kucuragira. Mama anabakia nyumbani. Mama wewe isigariye mu. Jambo la pili, mama anamwambia uende tu. Mama wako ati utauliza kwa mjomba wako. Uzobaza kwa nini? Anaitwa Labani. Yitwa Labani. Hakujua Labani. Labani ni mfupi. Kama ni mrefu. Hajui mtu gani. Anaenda anauliza. Agenda basi. Zamani apokoma simu. Kera nta matelefoni. Hana picha ya Labani. Na ndipo tena Labani. Anafika mahali. Ashika hapo. Anasema inawezekana. Tunashauri. Mama nani ndangani. Mama nawe ambizi. Alitaka nifukuze tu. Yarakene kunyukana muhira. Hivi nakuwa mtoto wa barabara. Umbaye umwana mayibobo. Analala barabara. Nirahira kwibarabara. Analala chini.
yirara hasi. Kumbe pale kwenye nala handi yarajyanye bwa bundi kuna mambo, hari ibindi bintu. Kumbe pale kwenye naweka kichwa bwa bundi handi yarashize umutwe, analala na kata tamaa, handi aryamye acitse intege, haone mbele haone nyuma, atabona imbere atabona inyuma. kumbe cyo kwenye miguu ya mbili. bwa bundi niho amaguru y'ijuru yarari. Usikate tamaa, ntucike intege. inawezekana pale kwenye upo, birashoboka hahandi ndio kwenye kuko connection ya 5G ya mbinguni, niyo hari connection ya 5G yo mu ijuru, mahali watu hawakuone tena, ahantu abantu batakubona, mahali hakuna mama wala baba, ahantu amataba, hakuna mjomba wala shangazi. ahantu atanga Yakobo amejikuta iko barabarani, Yakobo isanga mibarabara, hana chochote, hata kimwe kimwe, mama haipo, mama nao amezoelea nyumbani, yari yamenyere muhira, chakula cha nyumbani, india zo muhira, amezoelea kuwa na amani, yamenyere kugira amahoro, amejikuta hana chochote. yisanze ata kintu kimwe afise. Baba hayupo, Baba nao mama hayupo, mama nao hakuna mjomba, hakuna shangazi, yeye peke yake shambani. wenyene ahagaze mu shamba, Anasema hakuna tena chana, aravuga ati nta kintu kimwe, nacho umepita pale. ndazi ko nawo haci. Ukasema mbona mimi sio ni rafiki? ukambambira ko uri umugenzi, Wako wapi marafiki zangu mbega inshuti zanjye ziri ambao nimezoea kuzungumza nao? ndazi narimenyere kuvuga. Kuna kipindi marafiki wanapotea, hari igihe abagenzi bose bagenda, lakini ipo rafiki ariko mmoja, hariho umugenzi umwe, ipo moja, hariho umugenzi umwe, simu yake haifungi. telefone y'ikigere yukakwa. Kuna kipindi tumekutiwa na mazito, hari igihe twaba duca mu bikomeye, watu wanaotupenda na kutukaribia abantu badukunda n'abatwegere wote wanakuwa busy. bose bakaca babura batumira akanya, Unampigia simu anakuambia niko busy, bamutelefone bati kugira ngo ndafatiriwe, ukimpigia mara tatu akazima simu, umutelefone bwa kabiri akaca afite anasema telefone ananisumbua, atari karamba, lakini ipo simu moja ariko hari telefone haifungi. ikigere kimwe. Yakobo analala pale, Yakobo yarajyanye ahuye, amekata tamaa, yacitse intege, anaweka jiwe, yise ku kibuye, analala. ajyana Ulaya tu hivi, yama gusa, anaona ngazi yabonye ingazi inatoka pale kwenye natia kichwa, ivuye hahandi ashitse umutwe, inapanda mbinguni, iduga mwisho, na huko juu anamuona Bwana wa majeshi, kandi hariya hejuru abona uhoraho nyiringabo, alafu jambo la kutisha, kandi igiteye ubwoba, anaona malaika wako wanateremka, abona abamarayika bamanuka, wengine wanapanda, abandi bamarayika baduga, wanapanda na mahitaji, baduganya imitwaro, wanateremka na majibu. bamanukana inyishu. Pia analala tu pale, we yijyamiye, iko anaangalia, ariko araraba, wanapanda na mahitaji, baduganya imitwaro, wanateremka na majibu. bamanukana inyishu. Analala wapi? we yijyamiye Kwenye nakata tamaa, ahantu acikiye intege, kwenye haone mbele na nyuma. ahantu atabona imbere n'inyuma, Haikutosha, ntibihagije, akasikia sauti yumva ijwi inamwambia mimi ni Bwana Mungu wako. irabwira ngo jewe ni Imana yawe, Pale kwenye hakuna mwanadamu amekuona, ahantu umwana w'umuntu atigeze akubona, mbingu zinakuona. ijuru ryarahakuboneye, Pale kwenye hausikie tena simu ya mtu, ahantu utumva ni telefone y'umuntu. unajua mimi nimefika mahali naje nashitse ahantu nikafikiri kama simu yangu inakufa, cyane nibaza ko telefone yanjye yapfuye, mbona haili yake tena? none ko batampamagara, Nikapeleka kwa fundi cyane wara kumufundi, niangalie kama hii simu bado iko sawa. ndavuga ko telefone yanjye igikora, Akaniambia iko sawa, telefone yanjye mbona haipigake tena? ko batampamagara, Kumbe watu hawaniitaki ariyo tena. batakimpamagara. Matatizo yangu imewachosha, ibibazo byanjye byari bimaze kubarusha, maana walikuwa kinisalimia habari ya pili na kuelezea shida zao, ndamukije hanyuma amakuru ya kabiri ashaka kugira ingorane zanje, kumbe wamenichoka, bari bamaze kunduha, wamenitia mu liste noire, bashize muri liste noire, mahali ambapo watu hawakuone ahantu tena. abantu batakubona, Jua mbingu menya zinakuona, ko Imana ikubonera aho nyene, ziko zinakuona. ijuru bariko rakubona. Nikapeleka simu kwa fundi, Bara telefone niambia kumufundi, niangalie kama hii simu bado. telefone igikora, Akaniambia iko sawa, haka telefone mbona yacha, hali yake tena? none ko ata telefone Hakuna kuniita. nta n'ubu telefone. Zamani nilikuwa nikitaka kupumzika na simu. Kera nashaka kuruhuka
nikakata telefoni ili isinisumbue kama napumzika. kugira ngo ntikore igendo. Nikawa naiacha wazi, Chasigara ndayuguru acha nalala, najama haitalia tena. niza kusona. Nikasema Mungu wangu, Nikavuga maana watu hawanione tena. abantu ntibakiri. Ningali dunia kweli. Ndachari mwiza. Mungu ni kuna mahali unafika watu hawatakuona. Gahuni hari ikibazo uzoshikamo abantu ntibakubona. Lakini hata kama hawakuona, Ariko naho abantu batakuona, Mungu sinaona. ijuru rirabibona. Mahali ambapo hakuna tena wa kumuona Yakobo, Ahantu umuntu n'umwe atabona Yakobo, anaona malaika wako wanapanda. yabona abamarayika baduga, Wanapanda na mahitaji badugana imitwaro ya wanadamu y'abana na b'abantu, wanateremsha majibu. kandi bamanukana inyishu. Alafu juu ya yote Ama hejuru ya byose anaona Bwana wa majeshi, abona uhoraho nyiringabo, anamwambia usiogope, amubwira ngo ntutsinde, niko pamoja nawe. ndi kumwe nawe, Usiogope, ntutinye, nitakupigania, nzokurwanira, nitakuokoa, nzogukiza, nitakuponya, nzogukiza, nitafanya hivi. nzokora Uzao wako urubyaro rwawe, nitaupanua. nzorwagura. Uzao gani? Urubyaro Sina mwanamke, sina chochote. bata kintu kimwe mfise. Mungu akamwambia. Imana iramubwira, Alipoamka, amaze kuvyuka, Biblia inasema akatetemeka. Bibiliya ivuga ngo arajugumira, Akasema, ati hapa kwenye nilikuwa Nazareti. erega handi ariko ndakengera, Kumbe hapa bwa bundi hano si nyene mahali pa kawaida. si ahantu hasanzwe, Hapa ni mlango la mbinguni. aha ni ku muryango w'ijuru, Pataitwa Beteli. hazokwitwa Beteli. Maana yake lango la mbinguni. Bisobanurwa ngo ku muryango w'ijuru. Alikuwa hana chochote. Nta kintu na kimwe yari afise, Akagusa mu mfuko, akora mu mufuko, akajikuta alibaki na tumafuta tudogo, aca asanga yasigaye utuvuta dukeya, akaijenga madhabahu, hama aca yubaka igicaniro, akamwagia mafuta chwa. aca amenako amavuta, Sema pataitwa Beteli. ati hazitwa Beteli. Akaenda. Arigiye Miaka 20 inapita. imyaka 20 iheze, Mungu anamwambia Yakobo, Imana ibwira Yakobo, Yakobo, kumbuka ibuka wapi nimekutoa. ni hehe nagukuye. Beteli. Beteli, Panda Beteli, duga Beteli, unijengee madhabahu. unyubakire igicaniro. Haleluya. Haleluya. Kama Mungu ametuleta hapa leo, Niba Imana yatuzanye ngaho uyu munsi, Mungu ametuleta hapa, Imana yatuzanye ngaho, hapa ni Beteli. aha ni Beteli, Ni mahali tumeona machungu. ni mu kibanza twaboneyemo ibibazo. Siku kama na leo, Umunsi nk'uyu, mwanzo wa mwaka, mu nama y'umwaka, katikati ya mwaka, hagati y'umwaka, tumelia machozi, barize amaso, tumekata tamaa, baracitse intege, tumeumwa, baragwaye, tulikuwa na maumivu makali, dufise umubare lakini mukuru, mbingu hazikutuacha. ariko ijuru ntibitigeze biduheba. Wanadamu walipotea, lakini mbingu zilibaki. Abantu igihe baduhunga, Imana yarahumye. Na leo Mungu ametuita hapa, Kandi uyu munsi Imana yaduhamagara, ametuita tufanye nini? yaduhamagara ngo dukore, Tumshengee madhabahu ngo tuyubakire ya igicaniro kumshukuru. yo kwishima. Haleluya. Haleluya. Mwaka ulianza na mambo mengi. Umwaka watanguranye ibintu byinshi, Nasema nikimpa kila mmoja nafasi lazima umwe wese akanya ya kushuhudia hata dakika 2, ashinge intare mu minota nk'ibiri. mwaka huu ulikuwa rahisi, Uyu mwaka ntiwari woroshe, ulikuwa mzito, wari umwaka ukomeye, ulikuwa mgumu mno. wari umwaka ukomeye. Kuna wale wamefukuziwa manyumbani, Hariho abantu birukanye kuna iwabo, wale wamepoteza wao, hariho abantu kuna bahuye wale iwabo, wameishi hospitalini, hariho abandi bavuye mu kuna bitaro, wengine wamefungwa, hariho abandi babohewe, wamepata matatizo mbalimbali, barose ibibazo lakini bitandukanye, pamoja na ile ariko hamwe mbingu hazikutuacha. ijuru ntiryigeze riduheba. Na kama tumekuja hapa Niba twaje ngaha, ni ili kumwambia Mungu ni kugira ngo tubwire Imana, aliyekutana na sisi Beteli Imana yahuriye natwe i Beteli, wakati tulikuwa hatuna chochote, igihe nta kintu na kimwe twari Mungu dufite. ambaye ametuponya magonjwa, Imana yadukijije umubabaro, wakati tumeshindwa kununua hata vidonge, igihe byari byatunaniye no kugura imiti, akatuponya. Imana iradukiza. Haleluya. Haleluya. Unajua kuna wakati mtu anapona Erega hivi umuntu akira, anasema nimekunywa dawa, akavuga ngo nambaye imiti, lakini mimi nimeponywa. ariko je narakize ntangoye imiti, Sikunywa dawa sababu sikuwa na pesa kuipa, sinangoye umuti kuko nta mafaranga yanditse yo kuwugura, lakini ameniponya. ariko yarahijije. Haleluya. Haleluya.
Sio kama umenielewa. Wewe si bwana. Ndio watu wengi hapa. Ndio watu wengi wamepona pasipo kunywa dawa. Baya kitu watamuhimu Si kwa sababu wameikosa. ataruko wauze Lakini wamekosa pesa kuinunua. mbele kwa wauze amafaranga. Lakini mbingu hazikunyamaza. Alikijumbi kigeze checheka. Mbingu zimefanya kazi. Ijumba koza kazi. Na ukakunywa maji. Hajua maji. Na ukaamka turuko. Ukijuka mkatoka. Leo Bwana amerudi kwako. Mungusi mara kwa Anakuita kwa jina lako. ya kwamba kana Anakuambia pani na wewe. ya mutungi bete. Nijengee madhabahu. Unajua kilikichani. Unishukuru. Ushinde. Haleluya. Haleluya. Kama tumekuja hapa, Niba twashenga. hatukuja kufanya jambo lingine. Twaje kwa chini. Tumekuja tumuoneshe Mungu Twaje kwa hekima. kazi aliyoifanya kwetu, Ibikorwa yakoze kuri twe. vita alivyotupigania, Intambara yatugwana. mazito aliyotutetea nayo, Ingene yatukugiye. mambo mengi mazito. Ibintu byinshi Kuna bikomeye. wengine wamenyamaza kimya, Hari abandi batekanye. sasa Batekanye. wanalala Uyu mwanya wala batekanye. hawaoni chochote. Batabona ikintu na kimwe. Lakini wewe na mimi Ariko tumesema wowe gacewe twavuze. acha tupande Beteli. Reka twidugire Beteli. Kuna siri kubwa Hariho ibanga rikomeye. nyuma ya mzabibu ya kushukuru. Inyuma y'ikimazi c'ishimwe. Ndio maana tumekuja hapa Niyo mpamvu twaje hano. ili kumjengea Bwana madhabahu, Kugira ngo twubake ibora y'igicani. madhabahu Igicani ya kumshukuru. cyo kwishima. Unajua, wakati tunapata matatizo, Urazi igihe duhuye n'ingorane. wakati mwingine tunafikiri tunapata matatizo makubwa, Hari n'igihe twibaza ko twahuye n'ingorane zikomeye. lakini mwa hiyo matatizo tunayokuwa nayo, Ariko muri izo ngorane turimo, 100% ya matatizo, ibice 100% by'ibibazo. niseme hivi basi, Vuge gutyo. 100% ya matatizo Ibice 100% by'ibibazo. Kristo ametuchukulia 99. Yesu yatwaye ibice 99. Kale kamoja tu, Bwa burebure bw'ipurusi kale kamempusa yakajya igice kimwe gusa. ndio kenye tunasumbuka kana. Nicyo kitugora. Wakati tunapata matatizo, Igihe duhuye n'ingorane, mbingu zinasumbuka sana. ijuru riragorwa cyane. Wakati tunalia, Igihe turira, mbingu zinasumbuka. ijuru riragorwa Mungu cyane. anaangalia. Imana iraraba. Mungu ni mzazi. Imana ni umubyeyi. Anapokuangalia jinsi unavyolia, Imaze kuraba ibyo biri hakuna gukora. mzazi anaweza kulala wakati mtoto analia. Nta mubyeyi ashobora kuryama umwana ariko ararira. Na sisi tunapopata matatizo, Natwe iyo duhuye n'ingorane, mbingu haziwezi ijuru kunyamaza. rishobora guhora. Ndio maana Ndio maana wakati Mungu anatujibu, igihe Imana itwishuza, tusiwe na kawaida ya kunyamaza. ntituze turahora. Kuna siri kubwa. Hari ibanga rikomeye. Yesu mwenyewe anasema Yesu yengera avuga. katika kitabu ya Luka sura 11, Luka igice cya 11. 17:11, Igice cya 10:11. analeta habari za wakoma 10 Azana inkuru z'abanyamibembe 10. ambao walikuwa na matatizo ya ukoma. Bari bafite ingorane Biblia z'imibembe. inasema wakampazia sauti, Biyumva ngo baduzishwe. wakamwambia Bwana mkubwa, ututakase. Barabwira ati mwami duhumane. Yesu akageuka akawaambia, Yesu arayibekera n'ababyeyi. mwende mjioneshe kwa Genda mabwana. mwihere mwiyeka abaherezi. Wakaenda. Baragenda. Biblia inasema kadiri walipokuwa wakienda, Biyumva ngo uko bariko baragenda, mili yao ikaenda na badilika. imibiri yabo igenda ihinduka. Amen. Kila mmoja alipoona anakuwa sawa, Umwe wese yabona ko ameze neza, akakatia mu mipango yake. akaca agenda mu vyiwe. Huyu anakumbuka nilikuwa na fiancé. Akaca yibuka ko yari afise umukuru. Acha niwaoneshe kama Reka nilivyokuwa. ndamwereke ko maze kumera neza. Mwingine anasema kazi nyingine kufiaka juu ya ukoma. Bati igikoma barakimwemo kubera afite mibembe. Acha niwaoneshe kama nimepona. Reka ndabereke ko nakize. Lakini mmoja wao Ariko umwe muri bo akasema sitaenda nyumbani. aravuga ngo sishobora gutaha muhira. Akarudi ku miguu ya Yesu. Asubira ku maguru ya Yesu. Akamwambia Bwana, Arambwira ati mwami, asante kuniponya. wakoze kunkiza. Yesu akamuuliza, Yesu aramubaza, je, hamkukuwa 10? mbega ari mwari 10? Wale wengine 9 Baba wako. bandi 9 barihe. Kwa nini Yesu ameuliza wale Kubera iki 9? Yesu yamubaze bandi 9? Sababu mbingu zinafurahia wakati tunashukuru. Kuko ijuru rinezerwa iyo ribonye dushima. Yesu akamwambia, Yesu aramubwira, nenda, genda, imani yako imekuponya. ukwizera kwawe kuragucicije. Kuna kitu ambacho huyu mmoja amepokea, Hari ikintu kimwe uyu yahawe, ambacho wale wengine 9 wamepokea. baba bandi 9 bataronse. Ndio maana nimesema Niyo mpamvu kuwa kwako hapa siku ya leo, kuba ngaha kwawe kitu ambacho umeongeza katika maisha. hari ikintu wongeye mu buzima Kuna bwawe. baraka ambazo umezifungua. Hari imigisha wongeye kugura mu Ni buzima watu bwawe. wengi wamelindwa mwaka huu. N'abantu benshi barizwe mu mwaka. Watu wengi wamepona mwaka huu. N'abantu
lakini wewe umekuja mbele za Mungu na kumwambia mimi nalaka kila siku, lakini usiku wa leo lazima nipande Beteli, nikujengea madhabahu ya kushukuru, nitoe dhabihu zangu za kushukuru. Mbingu hazitanyamaza. Haleluya. Alichokifanya Yakobo ndicho kimemfanya awe baba wa mataifa. Nicho cyatumye abasekuruza w'amahanga. Haleluya. Amen. Wakati mwingine Mungu ametuangalia. Ikindi gihe Imana araturaba. Anaweza kukufanyisia kitu. Imana ashobora gukorera ikintu. Alafu anabaki anakuangalia. Anyikagumira kuraba. Fikiria Mungu amemtazama Yakobo. Ibibazo Imana yihweza Yakobo ameenda kwa Labani hana lolote. Yakobo yagiye kwa Labani atakina. Lakini amefika mahali pale. Aliyashitse haha. Amejikuta na mali nyingi na utajiri. Isanga afise ubutunzi bwinshi. Wakati mwingi Mungu anatuangalia. Hari n'ikindi gihe Imana itubona. Tutaongea nini? Irabe ico dukora. Tutafanya nini? Irabe ico dukora. Na sisi tunanyamaza. Na tukacha duhora. Lakini Mungu amesema leo, ariko Imana yavuze uyu munsi, kwa yale amekutendea, ibyaha byagukorera, panda Beteli, duge Beteli, umujenge madhabahu, umwubakire igicaniro, utolee dhabihu, ntagire ikimazi za kushukuru, cy'amashimwe. Haleluya. Haleluya. Kuna siri kubwa katika dhabihu za hari ibanga rikomeye mu bimazi by'amashimwe. Wakati ambapo kuzimu kuna kushambulia, igihe mu kuzimu waguteye, wanaijenga madhabahu, bubaka igicaniro, na wanasema kandi bakavuga huyu mtu hawezi kufanya, uyu muntu ntashobora kuroranirwa, hawezi kufanya chochote, ntashobora gukora ikintu na kimwe pasipo kuijenga madhabahu. batubatse igicaniro cyabo, wachawi na warozi, abarozi hawezi kufanya kitu nta kintu bashobora gukora pasipo kujenga madhabahu. batarubaka igicaniro, wanajenga madhabahu, bubaka igicaniro, wanaimwagia damu, bakayimena kwa maraso, wanainenea maneno, bakayivugira amajambo, wananena jina lako, bakavuga izina ryawe juu ya hiyo madhabahu. icyo gicaniro, Wanasema huyu mtu fulani bakavuga uyu muntu hata kufaka anapata kazi, ntazigera aronka igikorwa. Halo, unanifuata vizuri? Nikurabikirana neza. Wanaijenga madhabahu yao, igicaniro cyabo, wanaimimilia damu, bagashyirako amaraso, wanainuia maneno, bakayivugira ko amajambo, wanasema huyu mtu, bakavuga uyu huyu muntu fulani uyu naka hata kufaka anaolewa. ntazigera apfa arongowe. Amen. Tuko pamoja? Turi kumwe. Kumbe wakati unapata kazi, Zabo n'igihe uronse igikorwa, wakati unaolewa, zabo n'igihe urongowe, wakati unapata chochote hicho, igihe uronse ikintu icyo ari cyo cyose, ujue ya kwamba si jambo rahisi. umenye ko atari ikintu cyoroshe, Ni vita imefanyika, ni intambara yakoretse, ni mbingu zimepigana. ni ijuru ryarwanye. Sasa mbingu zimepigana, Rero ijuru ryarwanye, leo unafunga mikono, nawe urifata mu maboko urahora. waliokuroga wameijenga madhabahu Abakuroze bubatse igicaniro ili uhangaike, kugira ngo ugorwe, na wakati Mungu anakufungua, kandi igihe Imana wakati yakurohoye, unapata kazi, igihe kindi waronse igikorwa, unanyamaza kimya. ukaca wihorera. Bwana amekudai siku ya leo, Uhoraho arakwishyuza uno munsi kwa yale aliyokutendea kwa mwaka huu. muri bya bindi yagukorera muri uno mwaka, Mjengee madhabahu, mwubakire igicaniro, anakudai dhabihu za kushukuru. akwishyuza ikimaze cy'ishimwe. Nataka nikuombee. Bo baramusengera. Haleluya. Amen. Niko naongea na mtu Ikoraganira n'umuntu usiku wa leo. muri ino shuri, Najua kumebaki madakika machache lazima basigaye imitangire ili kwamba tuuache mwaka huu kugira ngo dusezere uno mwaka, na hatutaionaka mwaka mwingine kandi kama huu. tuzosubira kubona umwaka nk'uyu. Kitabu cha Zaburi 19 Zaburi igice cya 19 inasema usiku nazungumza maarifa na usiku mwingine. birivuga ngo ijoro riganira n'irindi joro. Unajua kila alichokiumba Mungu kinasikia. Urazi icyo Imana yaremye cyose kirumva. Yesu alizungumza na bahari, Yesu yaganiriye n'ikiyaga, bahari ikatulia. ikiyaga kirateka. Ameongea na samaki, Yaganiriye n'amafi, ikienda kumtapika Yona. agenda iravuga kwa Yona. Namfuata vizuri. Uramuca. Ameongea na mti, Yaganiriye n'igiti, akamwambia huyu mti, ati wewe wagiti, mtu asikule tena matunda yake. ntihagire umuntu azosubira kurya ibyamwa bya Asubuhi mwiza. huyo mtu kakauka. Icyo giti bwatora kiruma. Mwandishi wa Zaburi Umwanditsi wa Zaburi anasema neno moja. avuga ijambo rimwe. Zaburi 19. Zaburi ya 19 Anasema usiku naongea na usiku. ati ijoro riganira n'irindi joro, Lugha zake hauzisikie. indimi za uburyo biganira ntabyo wumva. Kuna siri kubwa Hari ibanga rikomeye ambayo imepita hapa usiku wa leo. yaciye muri ino joro ry'uno Ni munsi, madakika machache ni minota mikeya ambayo ametutenga na usiku mwingine. ridutandukanya n'irindi joro. Hauwezi kuelewa kwa nini usiku unaanza
inaanza usiku. Bishobora gutahura ingene umunsi utangura mwijoro. Ni siri za Mungu. Nibanga ry'Imana. Ndio maana madakika haya yamesalia. Niyo mpamvu iminota isigaye. Kabla sijamwalika malaika wa kanisa hili. Ntaramagara malaika wari musheni. Ili kwamba atamke baraka juu yetu. Kugira ngo atwature imigisha. Na baraka juu ya kanisa nzima. Imigisha y'ibishengero byose. Nataka nikuambie. Nagomba nakubwira. Bwana amenituma niseme na wewe. Bora wewe yambwiye mvugane nawe. Mjengee madhabahu. Mubakire igicaniro. Mutoleze dhabihu za Mungu. Kandi mutangire ikimazi c'ishimwe. Haleluya. Haleluya. Mjengee madhabahu. Mubakire igicaniro. Na mutoleze dhabihu za Mungu. Kandi mutangire ikimazi c'ishimwe. Maana mwaka huu kuko muno mwaka mbingu zimepigana. Ijuru ryaragwaye. Ili kwamba utoke mu nyumba ya kupanga. Kugira ngo uve mu nzu yo gupanga. Uingie mu nyumba yako. Uingie mu nzu yawe. Kuna mtu alisema. Hari umuntu yavuze. Hautakufaka unajenga. Uzopfa wubatse. Kuna mtu alisema. Hari umuntu yavuze. Siku naingia mu nyumba yako umejenga. Umunsi inje mu nzu yawe yubatse. Unakufa. Uzocufa. Lakini kama umeingia ndani. Ariko niba warinjiye mu mbingu zimepigana. Ijuru ryaragwaye. Na ushindi ni upande. Intsinzi yabere. Haleluya. Unayaona ibyo ubona ni matokeo ya vita vya mbingu. Ni ingaruka z'intambara z'ijuru. Usinyamaze kimya. Ndugu mjengee Bwana madhabahu. Ubakire Imana ibicaniro. Haleluya. Amen. Na mutoleze dhabihu. Kandi utangire ikimazi za kushukuru. Cy'amashimwe. Acha nikusihi usimame. Reka nagusaba uhaguruke. Mahali ulipo. Ahantu. Nataka nimwalike malaika. Ngomba mpamagare umumarayika Wa kanisa hili. Waende sheni. Yule ambaye Mungu amemchagua. Wao ni Imana yatora. Na kumfanya kuwa baba na mzazi wetu. Kumugira umuvyeyi wacu na papa wacu twese. Najua kuna maneno Bwana ameweka ndani ya moyo wake. Ndazi ko hari amajambo Imana ishyize mu mutima wawe. Kabla mwaka huo hujaanguka. Uyu mwaka utarahera. Acha tumpe nafasi ya tamki. Reka tumuhe akanya avyazo. Wakati tuko bado kwenye kipindi hiki. Turi muri kino gihe. Acha tukukaribishe kwa makofi. Reka tumuhe kaze kwa Imana. Haleluya. Amen. Tunasikia kile mtumishi wa Mungu ametuma kutuambia. Twumvise icyo umukozi w'Imana yatumwe kutubwira Ya kwamba Mungu ametupigania vita vikali. Imana yatugwanira intambara zikomeye. Kwa mwaka huu ambao tunataka kumaliza umebakia dakika kama 5. Muri uwo mwaka tugiye kurangiza asigaye iminota 5. Na ni lazima ngombwa anasema tumekuja hapa ili tuje kulipa deni. Twaje ngaha kugira ngo dushe kuriha ideni. Ili tushukuru Mungu. Kugira dushime Imana. Na tumtolee dhabihu ya shukrani. Kandi tuyitangire ikimazi c'ishimwe. Amen. Amen. Bahasha tumezipewa. Twarahawe mabahasha. Unasikia kile neno mtumishi wa Mungu amekuja nayo. Wumvise ijambo umukozi w'Imana yaje atugiforiye. Katika bahasha ile. Muri iryo bahasha utie kitu cha kushukuru Mungu. Ushiremo ikimazi cyo gushima Imana. Mungu ametutendea vya ajabu. Imana yadukoreye ibikomeye. Hata madakika hii watu wako wanakuwa. Nubwo muri minota abantu baracanye. Wewe na mimi tulimpa Mungu nini? Wewe nanje twahaye iki Imana? Tulimpa nini kusema tuwepo? Bega twahaye iki kugira ngo tube tukiri bazima? Hakuna chochote. Nta na kimwe twayihaye. Ni Mungu amependa hivi. Ni Imana yakunze ko tubaho. Amen. Amen. Na ndio maana Daudi amesema. Nico bituma Daudi yavuze. Nafsi yangu. Ati mutima wanje. Umuhimidi Bwana. Himbaza Uhoraho. Nafsi yangu. Mutima wanje. Umuhimidi Bwana. Uhimbaza Imana. Kwa mambo makuu amekutendea. Bikomeye yagukoreye. Kaenda isoma peke yako. Uraja kwisoma wenyine. Zaburi ya 103. Zaburi 103. Soma hadi mstari hata wa 7 au 8. Uraza gusoma gushaka uw'indwi 8. Mungu ametutendea makuu. Imana yadukoreye ibikomeye. Ametupigania vita vikali. Atutwanira intambara zikomeye. Za kila vita vya kila aina. Intambara z'uburyo bwose. Lakini tuko hai. Ariko turi bazima. Ndio kwa maana tuko hai. Nico gituma turi bazima. Peke yetu tumefanya hivi. Twebwe twabyishoboza.
Mungu ametutendea maajabu. Imana yadukoreye ibihambaye. Kwa hivyo tuinue mikono yetu juu. Kubw'ivyo dushyira amaboko yacu twese hejuru. Haleluya. Maneno nitakayoyatamka, amajambo nja kwatura, nikitamka ninayavuga unasema amen. Muca mwitabiriza amina. Amen. Uko mvuga mwitabira amen. 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 Imana yo mwijuru. Amen. Irakuhezagiye wewe n'urubyaro rwawe. Amen. Irahezagiye indimiro zawe. Amen. Irahezagiye n'ibitungwa byawe. Amen. Irahezagiye imirima yawe. Amen. Irakuhezagiye mu majyana maza. Amen. Irakuhezagiye gusumba abandi bose bari hafi yawe. Amen. Irakuhezagiye wewe n'ibyawe byose. Amen. Izo kurabagiza. Amen. Izo kurwanya abakurwanya bose. Amen. Kandi izohezagira n'abakuhezagira. Amen. Nicyo Imana ikubariye uyu munsi. Amen. Ikomera amashyi be. Umwaka wa 2025 uragiye. Acha mtumishi wa Mungu Reka umukozi w'Imana aombe Mungu. asenge Imana.
akishamaliza kuomba Mungu aje gusenga Imana na kitu kitawaambia, hari ikintu za kubabwira. Haleluya. haleluya. Iyo kila mtu mvulupe yake. Ichoma umuntu wese agashira ku biganza byo hejuru, Ainue mvulupe yake juu. ashire amvelope yo hejuru. Inua mikono yako juu. Ibiganza byawe hejuru, Nataka nitamke maneno kwa ajili yako. ukavuga amajambo hejuru yawe. Kama Mungu amekuwezesha leo, Niba Imana yagushoje rwose, uione mwaka wa 2026. ubone umwaka wa 2026. Mwaka huu ninaomba uwe wako. Uyu mwaka nasaba kuba wawe, Mwaka huu mwaka wa mafanikio umwaka kwako. wo kuganirwa kuri wewe, Mwaka huu mwaka wa cheko kwako. umwaka wo guturuka, Mwaka huu mwaka wa kukusanya. umwaka wo kukwegeranya, Mwaka huu mwaka wa kukumbukiwa na mbingu. umwaka wo kwibukwa n'ijuru. Acha nitamke maneno haya Yabanatura n'amajambo kwa ajili yako ubwawe kwa siku ya leo. uno munsi, Ni kwa uwezo wa jina la Yesu. ubushobozi bw'izina rya Kwa Yesu, uwezo wa jina la Yesu. ububasha bw'izina rya Yesu, Tuko mbele zako turi Baba. imbere yawe Data, Tumekuja hapa Beteli, waje ngawe Beteli, maana umetuita, kuko waduhamagaye, umetuleta hapa watuzanye kwenye hano mlima huu wa Beteli uno musozi wa Beteli, ili tujenge madhabahu kugira ngo twubake igicaniro ya kukushukuru wewe, kugushima wewe, ili tukutolee kugira dhabihu ngo tugutangire ya imbazo, kushukuru wewe, kugushima ambao tupigania wewe, turwanya mwaka wote mzima, umwaka wose, ambao tutetea, wewe tuvuye, ambao tuponya, wewe dukikije, ambao tukukua magonjwa wewe yetu, tuvuye mu ndwara zacu, wao tutetea, watuvuye, ambao tulipia madeni. wewe turiye amadeni, Tuko hapa kwenye mlima huu umwaka uno musozi, ili kukuletea shukrani wewe tuguzaniye amashimwe, kwa maneno ya vinywa vyetu. majambo y'akanwa kacu, Najua mwaka umeisha, nawe umwaka uheze, hatukuwa waaminifu mbele zako, twarabizigira imbere yawe, hatukutembea vizuri mbele yako, wagira ineza imbere yawe, lakini kwa rehema zako ariko kubw'imbabazi zawe, zimekupendeza tena, yaguhiga, umetupatia mwaka huu waduhaye umwaka, ambao bado ungali wazi, ugitahura, ambao bado ungali wazi. uzamugirira umwaka, Ikupendeze mwaka huu, uhimbaye uno mwaka, utujaze na nguvu zako, utuzikomeze zawe, uwezo wa kutupenda, tugukunde wo nguvu za kukupenda, kugukunda, nguvu za kukutumikia, wo kugukorera, miguu yetu zirudi nyuma. amaguru yacu ntazibire, Mwaka huo tofauti umwaka w'ubutaka, na miaka zingine zote, imyaka twaciye, iwe mwaka kukumbukiwa na Mungu, umwaka wo kwibukwa iwe n'ishimwe, mwaka ambao tutashuhudia matendo yako umwaka tuzoshima intare ibikorwa byawe, wanaoishi katika nyumba za kupanga. abaye ubuzima bwo gupanga, Mwaka huu uyu mwaka wapumzike na mpira wa kupanga, ubuzima bwo gupanga, wanaokuwa na magonjwa abafise ubumuga, mwaka huu muri uno mwaka, wapumzike na magonjwa, baruhuke ubwo bugwayi, wanaoumizwa, abariko bararengana, wanaonyang'anywa. abariko baribwa, Mwaka huu muri uno mwaka, kuwa mwaka wa kurejesha vitu umwaka vyao, wo gusubiza ibintu vyabo, kila vilivyochukuliwa, ikintu cose catwawe, kila vilivyonyang'anywa, cose catwawe, kila vilivyopelekwa cose catwawe, na virudisha leo turakigarukana uyu kwa munsi, uwezo wa jina la Yesu. ubushobozi bw'izina rya Yesu, Kila aliyenyang'anywa, umuntu wese yatwikiye, kila aliyepoteza mali umuntu yake, wese yatakaje ubutunzi bwiwe, ninaidai kwenye koti ya mbinguni turayishyuza muri kote y'ijuru, kwa jina la Yesu. izina rya Yesu, Acha virudie leo. reka bigaruke uyu munsi, Kila aliyeonewa na magonjwa umuntu yarenganijwe n'ubugwayi miaka na miaka, imyaka myinshi, ni mwaka huu uyu mwaka iwe mwisho ube ya iherezo utawala wa magonjwa y'ubwo kuganza kw'indwara katika mwili wake mu mubiri wiwe, kwa uwezo wa jina la Yesu. ubushobozi bw'izina rya Yesu, Ninatangaza heshima gatangaza icyubahiro kwa waliosarauliwa, ku bakegerewe, ninatangaza heshima ndavuga icyubahiro kwa walioonewa abarenganijwe kwa mwaka huu, uno mwaka, walioonewa abarenganijwe kwa vitu
heshima, ubambike icyubahiro kwa jina la Yesu. mu izina rya Yesu. Ninatangaza kukumbukiwa, ndatangaza kwibukwa kwa wale waliosahaulika kuri babandi bibagiwe. hata mwaka huu, Reka muno mwaka tangu madakika haya guhera muri ino minota waanze kukumbukwa, atangure kwibukwa, wakumbukwe na mbingu, bibukwe n'ijuru, wakumbukwe na wanadamu. bibukwe n'abantu. Walionyang'anywa mali zao kwa ujanja, abazwe ubutunzi bwabo bukarenganye, mwaka huu nimeyarudisha uyu yote mwaka tunabyonora kwa jina la mu Yesu. izina rya Yesu. Acha vyote virudie Reka byose bigaruke kwa utukufu wa jina la Yesu. bwiza bw'izina rya Acha Yesu. vyote virudie. Reka byose bigaruke. Waliofungwa na wanadamu, Ababoshwe n'abantu, waliofungwa na wanadamu, ababoshwe n'abantu, tangu saa hii guhera ino saha nyine ninatangaza kufunguliwa kwao bakaza kuboheka kwa uwezo wa jina la Yesu. mu izina rya Yesu. Kila minyororo iliyokufunga Iminyororo yose ikuboshe tangu saa hii guhera uno mwanya ipigwe na moto. turimo n'umuriro. Wale ambao nafsi zao zimefungwa, Abantu ubugingo bwabo bwaboshwe, ninavunja hizo gereza, ndamenaguye ako gasho, ninavunja hizo jela, ndamenaguye ubwo busho. hata wafunguliwe leo Reka baboheke kwa jina la mu Yesu. izina rya Yesu. Wale ambao mifuko imetoboka, Babandi imifuko yamaze gutoboka, wala hawezi kupokea chochote babandi badashobora kwakira ikintu na kimwe kwa madakika haya, muri ino minota, hata mifuko yao itengenezwe, imifuko yabo yubakwe, waongeze kupokea bongere tena. kuronka kandi. Wale ambao mikono imetobolewa, Babandi amaboko yamaze wala kuroneka, hawezi kugusa kitu badashobora gukora ku kintu na kufanyikiwa, ngo baroranike. tangu saa hii mikono Buri itengenezwe. saha amaboko Kwa madakika haya muri ino minota tunatangazia kupona kwao atangaza gukira kuri bo kwa jina la mu Yesu. izina rya Yesu. Asante Bwana Yesu, Urakoze Mwami Yesu. tunakushangilia kwa makofi. Ndakumbia amaso y'impundu. Amen. Amen. Acha tuwapatie dakika 5, Reka tubahe iminota 5, kila mmoja atakie watu 5 mwaka mpya, baraka na ushindi. umwe wese agende yifuriza abantu bashaka kuri 5 kugira ngo umwaka w'imigisha, umwaka wo guhezagirwa. Urakoze Yesu kuduhaye gushika ubuzima, warakoze kutugirira neza, warakoze kudutabara. Imigambi yawe ni myiza ku buzima bwa bene data, ndabasengeye guhezagirwa. Ya migisha wasenga wadusezerera abakubaha, reka ishike ikore mu izina rya Yesu. Basohoka binjira babona ubushobozi bwawe, basohoka binjira babona ineza yawe, icyo ugomba mu buzima bwabo ubiroranye, ubikore mu izina rya Yesu. Urakoze nawe.
cyane rwose byose yesu agira neza yakiyumvira bishaka kubaka cyane mu myaka nyine nanjye ni mu mwaka amen Imana ikwegagire muri data uriko gukora mu muryango mu bana mu kazi kawe yezekire umaze n'amaza amen. Imana ikumugisha uzuranije muri byose amen gutsindira muri byose